Dobrodošli u novi dnevnik kod Svete podcasta. Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u prvo jubilarno izdanje kod Svete dnevnika. Danas analiziramo vesti iz zemlje i sveta. Makedonci su izmišljeni narod i hvala Bugarima i Grcima što ih drže pod kontrolom. Hrvatima ne odgovara ni 0,2% Srba u Hrvatskoj, bosanski Srbi se žale jer nemaju veki i misle da im je Srbija majka. Hvala Đilasu što je ukrao 519 miliona evra, hvala Đilasu. Ana Volš je nestala i gubio se svaki trag, najavljeno formiranje 5000 specijalaca i to je aktualna tema da bi imali o nečemu da pričamo, isto kao što je bilo i za obavezni vojni rok. Srbi sa Kosova su na državnoj kasi, NASA je prva sletela na mesec i za to postoje dokaze. Fata je nacističko piće, ako ukrenete paklicu Marlbora vidjet ćete crnca kako visi. Štedjeli smo struju jer smo siromašni kurac na biciklu, svako kaže drugačije puši posturici na obrazan kurac. Narod polako shvata da im granatiranje Kijeva neće napuniti frižidere, zato mora da se radi. Deci se petarde neće kupiti same. Bugarsko carstvo je bilo uticajnije od srpskog u srednjem vijeku, zahvaljujući Ćirilu i Metodiju smo primili veru. Ćirilica je osnovi bugarsko pismo kojim se danas piše od Vladivostoka do Jadranskog mora, ako Milo Đukanovića što ne promeni. Koridor kod Brčkog je širok svega nekoliko metara i dovoljno da se popriječi jedan tamić i Republike Srpske više nema. Predsjednik Dodik je najavio da sutra stupa na snagu obavezno hodanje unazad. Plivalo se za časni krst i pobjednici su bili srećni, iako uglavnom izgledaju kao kriminalci. Izdajnik je svakog koji ne gleda englesku premier ligu, prenos te lige je plaćen nevjerojatnih 600 miliona evra. Teletabisi koji viču Kosovo je Srbija će nakon priznavanja Kosova vikati da je to ono što su od uvijek željeli, jer od Srba nema većeg licemera. Kada je u pitanju Rio Tinto, stvari praktično završeno jer su Rađevci jalovi na pare, dovoljno je pomenuti 2 milijarde i to je to. Ko krstodom posti, taj se krstom krsti, zato pravac pekara i kupite burek sa sirom. U Beogradu je danas krenulo svečanice selivanja ruske jelke na Terazijama. Vladika Nikolaj Velimirović je rekao, ali nije uradio, već je pobjegao u Ameriku i ostavio svoje stado na cedilu. Narod je glasao za akcije kojim je obećao Dinkić, jer to nije narod, već glasačko testo. Egipatskog predsjednika Gamala Nasera je nakon odluke da se povuče na vlast vratio narod, očekujemo sličan scenariju i Srbiji. Miloševića nije skinulo opozicija, već NATO pakt, svako ko misli drugačije medicinski poremećen. Vesti iz sporta. Sportsko društvo Partizan se 95% neće ugasiti jer Crvena zvezda ne bi imala svrhu. A ako se ipak ugasi, to je zato što Partizan ima bar jedan evropski trofej u waterpolu, dovoljan razlog. Novak Đoković još nije izvršio samoubistvo, svaka čast Novače, ti si Srbin pa tek onda teniser. Vreme. Vreme je britansko, malo nebo, malo sunce, ali više nebo. Izdvile su se neke reke jer je pala kiša i neko je pljunuo. Ako ove kriminalci da sam mislio